Evo nas ponovo, lijepo jutro, nema smoga, ne pada kiša, vrlo ugodno i lijepo za bajkanje. Sada, jučer smo pričali malo o kočnicama, razne vrstama kočnica i danas bi malo još nastavio tu priču jer nisam dovoljno pričao o disk kočnicama koje je realno danas realno ćemo i sretati sve više, znači, odnosno danas čak i bicikli koje su niže cijene imaju takve vrste kočnice, jednostavno te kočnice su vrlo popularne. Po mom nekom mišljenju, eto jučer sam to spominjao, mislim da se dosta ljudi neće složiti sa mnom, ali disk kočnice, iako imaju brojne svoje prednosti, poput, kažem opet, jučer što sam govorio, snage kočenja, lakše se koči, znači ne morate tako jako pritiskati kočnicu, boljeg možda doziranje snage kočenja također stoji, daje bolje koče po kiši i kad je mokar točak, disk kočnica će bolje kočiti, to sve stoji. Međutim, opet kažem, moja subjektivna iskustva, moja lična iskustva su takva da nisam primijetio značajne razlike između trobojnih pakni i disk kočnica. Sada, opet, činjenica je da nikad nisam imao najbolje disk kočnice, pa sada mogu da kažem, znaš, stvarno nema neke razlike, imao sam neke koje su srednja, tako da kažem, klasa, ali na kraju krajeva i većina ljudi ima iskustva sa tom srednjom klasom koja je uobičajena. Po meni, tako da kažem, problem, ako se može reći problem, pod navodnicima problem, disk kočnice traže malo više zezanja oko samih kočnica. Naime, kod običnih V-brake kočnica sa onim gumicama, znači tu apsolutno nema nikakve mudrosti, tako da kažem. Imate ručicu kočnice, imate sajlu, povučete ručicu, sajla se pomjeri i ta sajla koja se pomjerila stegne one gumice s lijeve i desne strane točka, tako da pod navodnicima uhvate točku. Kod disk kočnice je stvar kompleksnija, spominjao sam jučer, ponovit ću, vi stisnete ručicu kočnice, ulje koje je u kočnici se sabija, odnosno gurate ulje prema samoj kočnici, ulje ulazi, evo sad ćete to vidjeti na ovom dijagramu, znači koji je na ekranu, ulje se znači pomjera, evo sad ću vam to prikazati, samo jedan moment da nađem tu sliku gdje mi je, evo je, ulje, znači ovaj crvena ova linija, znači koja tu ide i ulje ide kroz ovaj crveni vod i potom vidite sami ove dvije strelice koje su ovdje prikazane crvene, imamo dva ova cilindra, možete ih ovdje vidjeti na slici kao srebrne ove cilindre i ti cilindri, kako ih ulje sa zadnje strane znači pritišće, onda ta dva cilindra znači idu prema disku, razumijete, i oni faktički tako da kažem se kreću i pomjeraju takozvane kočione pakne koje su ovdje prikazane, znači ovom svjetlo-žutom bojom, piše PEC, vidite, oni pomjeraju ove kočione pakne i te kočione pakne, vidite i sami na slici je prikazano kako one pritisnu ovaj disk metalni srebrni koji vidite na slici, to je onaj zapravo disk na biciklu. Znači ulje koje ide okolo, potiskuje te cilindre, cilindri potiskuju pakne koče disk. To je princip rada. Sada, kako je to napravljeno? Pa gotovo isto kao na autima, znate. Jednostavno, materijal od samog diska je tvrđi od materijala od pakne. Tako da, kad vi kočite, pakne one su napravljene od mekšeg metala i one se lagano troše, znači, i kada su izlizane, one se naravno trebaju zamijeniti. Sada, kod mijenjanja pakni, recimo, mijenjanje, možda će se neko složiti, možda se neće složiti, ali po meni mijenjanje pakni zna biti dosta onako problematično, jer najčešće stvari nisu idealne. Evo zašto. Prva stvar kod mijenjanja pakni, ja sam sad prikazao, ima jedan osigurač, znate, koji osigurava da pakne ne bi izašle iz svog ležišta i taj osigurač prvo morate skineti taj osigurač. Taj osigurač je nekad je šarafić, nekad je jedna metalna kao zakačka i tako, koja prolazi kroz
dio pakne, recimo na ovoj slici sada kroz gornji dio pakne i kroz kočnicu i onda ona ne da da faktički kako vi vozite bajk, kako se bajk trese, ovaj mali osigurač ne da da ove pakne ispadnu iz točka, da izlete, razumijete, odnosno ne iz točka nego iz disk kočnice. Šta se dešava? Dešava se da kada izvadite istrošene pakne, a na istrošenim paknama je ovaj materijal za kočenje koji možete ovdje vidjeti na slici, on je ovdje na opu, to je ovaj kao naranđasto crni, taj materijal je potrošen, razumijete? Znači puno je tanja pakna nego nova pakna. I onda se dešava da kad stavite novu paknu nazad u kočnicu, ta nova pakna počne da struže od diska, razumijete? Zato što je jednostavno nova pakna je deblja, ima više materijala, materijal nije potrošen i onda ona struže od jednostavno taj disk i kao takva faktički već tu imate sada, tako da kažem, problem, jer ne možete da je ubacite, nego faktički u tom momentu bi trebali da uzmete, najčešće se uzme neka poluga od plastična, recimo od tvrde plastike, ili neki drveni, da kažem, štapić, ili ne bi trebali raditi to sa metalom, recimo najidealnije, najlakše bi bilo uzeti šarafciger, ali ne možete uzeti šarafciger jer je metalni i oštetit ćete dio kočnice ako to uradite šarafcigerom, ne budete dovoljno pazili. Znači onda bi trebalo uzeti nešto s čime možete da unutar kočnice vidite ona dva cilindra koja zapravo guraju ove pakne prema disku i da ih tim nečim što ste uzeli, što vam je zgodno, vratite nazad u njihovo ležište. Naime, šta se dešava? Dešava se da kako vi koristite kočnicu, ti cilindri jednostavno izlaze prema vani, razumijete, i dok je pakna potrošena, dok je malo materijala, ono sve u redu, ali kad stavite novu paknu koja ima više materijala, oni cilindri koji se nisu vratili u svoj položaj, razumijete, onda oni i dalje guraju tu paknu prema disku i to počne da struže. Znači morate te diskove vratiti lijevo i desno svaki u svoje ležište, treba vam malo jači pritisak, ali ne pretjeran, i treba vam strpljenje, jer vi faktički morate ulje koje se nalazi u kočnicama pogurati prema nazad kako bi se sami cilindri vratili. I tek onda možete da zamijenite pakne. To tako je kako bi trebalo taj postupak da se izvede. Međutim, kažem, po mom iskustvu, ja sam dosta često puta sam mijenjao pakne, to nikad nije prošlo bez problema, bar kod mene, razumijete, ili cilindar neće da se vrati, ili pakna neće da stane, ili to sve zajedno počne da struže i tako dalje. Onda naravno nakon toga morate raditi takozvano centriranje točka. Centriranje točka isto je jedan postupak u kome dva šarafa koja drže kočnicu, malo ih otpustite, tako da sam mehanizam kočnice može da se pomjera, znači samo ih blago zavrnete. Tek toliko da je kočnica na svom mjestu i baš da nije ono totalno labavo. Potom, znači, kad ste to uradili, onda zavrtite točak u jednu stranu, zakočite, zavrtite točak u drugu stranu, zakočite, ali više ne puštate kočnicu, čvrsto držite kočnicu, zato je bilo idealno da neko tu da vam pomogne, jer dok je stisnuta kočnica, onda lagano zavrnete ove šarafe, znači ova dva šarafa koja su označena na slici, i to malo po malo, znači malo jedan, malo drugi, malo jedan, malo drugi, cijelo vrijeme držite kočnicu kako se kočnica ne pomjerila i na taj način se faktički centrira u točak. Ponekad se dešava da postupak ne uspije iz prve, nego da i dalje kako zavrtite točak, onda čujete opet da disk malo struže od pakne, razumijete, ponovite postupak, ponovo zavrtite u jednu kočnica, zavrtite u drugu kočnica, ponovo stegnite, vidite da li ste išta riješili. Ponekad se također se može desiti da možda disk nije idealno ravan, razumijete, jer disk je, vidite, metalna ova ploča koja može da se iskrivi, onda u tom slučaju možete malo da ga, tako da kažem, ispravite, samo lagano okrenite točak i vidite u kojem momentu će se čuti da disk kači pakne. Na tom mjestu je, znači, disk možda malo kriv. To je dovoljno dio milimetra, čak da je on kriv, da čujete to stalno kako on kači. To nervira u vožnji, znate. Nema veze, u smislu biciklu neće biti ništa, nego jednostavno nervira to cak, cak, cak kad vozite.
I šta možete onda uraditi? Nemojte prstima, jer koža je masna, razumijete, a masnoća nikako nije poželjena na diskovima, nego možda uzmite komad papira ili nekog ubrusa ili nečega i lagano stavite oko diska i pogurajte ga. Malo možete vi to i jače malo pogurati, neće disk pući, on je izuzetno čvrst. Pogurajte ga na tu stranu, razumijete, kontra od te strane na koju kači kako bi ga malo ispravili. Eto, to bi bili neki savjeti za danas, pa evo, nadam se, ako želite napišite u komentaru da li želite videe u kojima vam govorim ove fazone za biciklizam ili ne, ili samo želite da ide vožnja i vožnja i muzika, pa eto, volio bi da znam kako je vaše mišljenje, ako vam nije teško, napišite u komentarima. Evo, lijep je dan, uživajte u komentaru, u biciklizmu, odnosno u danu, a još bolje ako ste na biciklu, uživate u biciklu. Sve najbolje vam želim.